U saradnji sa nastavnicima osnovne škole Vuk Karadžić, učenici đačkog parlamenta organizovali su danas predstavljanje brojnih uspeha na raznim takmičenjima koje su osvojili učenici ove škole, a da bi bilo veselo i zabavno, organizovali su i karaoke takmičenje. Organizovali smo karaoke, to je naravno predložio učenički parlament i naši uspesi, to jest medalje, diplome i pehari naših učenika koji su osvojili na određenim takmičenjima. Po prvi put je toliko sadržajna ova nedelja i izdvajaju se više aktivnosti koje su oni predlagali, a i koje smo mi usput još predložili. Između ostalog, edukativni karakter imaju sve naše aktivnosti, samim tim karaoke su i takođe izbor dece je u pitanju, ali imamo još uz to smo dodali i dokumentarni film, poseta Crvenom krstu, biblioteci, predsjedniku opštine, znači sve ostalo smo, vašar dečiji takođe se organizuje u petak, tako da smo se trudili baš da bude sadržajno. Uroš Živanović, učenik 7. razreda ove škole, osvojio je 17 medalja na đačkim krosevima i fudbalskim takmičenjima. Da je karate njegova velika ljubav, govore upravo ove medalje za koje ne zna broja mladi Petar Marković, a Vuk Ćurić je iz zdravstvenih razloga počeo da se bavi sportom. Kaži mi, odakle ta ljubav prema sportu? Pa kad sam bio mali imao sam astmu, pa sam od toga, bio sam kod doktora i oni mi rekli da krenem nešto da treniram i ja sam krenuo fudbal i onda mi to dobro krenuo i tako sam nastavio. I tvoja ljubav je naravno fudbal? Da. Da li bi volio da treniraš i nešto drugo ili ćeš da nastaviš samo fudbal? Ću da nastavim. Anđela Jovanović je mlada učenica osnovne škole Vuk Karadžić. Puno medalja vidimo ovde na stolu. Ovo su sve tvoje medalje? Da. Koliko medalja imaš? 2. I na kojim takmičenjima si ih osvojila? Na takmičenju u saobraćaju. Koliko ti je vremena trebalo da se pripremiš i da uložiš rada i truda da bi osvojila ovo medalje? Pa puno. Mnogo sam vežbala, nekoliko sati dnevno. Svaki dan. Ko ti je sve pomagao? Nastavnica Dušica, nastavnica Biljana iz 13. oktobra. Osvojila si jednu zlatnu i jednu bronzanu. Da, zlatnu sam osvojila na opštinskom takmičenju u Ćupriji, a bronzanu u 5. razredu u Ćupriji. Pretpostavljam da i dalje vežbaš i da se trudiš i da ćemo te u budućem periodu videti na nekom novom takmičenju sa novom medaljom. Da. Obeležavanje Dečije nedelje nastavlja se i narednih dana.